Nongeye kubifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza n'ibihe byiza kuri mwese mukomeje kudukurikira. Itariki ni ya 8 ukwezi kwa 4 Mata 2025 tugiye kurebera mu gisho bitandukanye mu makuru agezweho muri aya masaha. Akora kuri subscribe, sabone unakanda inzogera iri hirya yayo kugira ngo ujye uwa mbere mu kubona amakuru yacu gatanu kuri gatanu. Turi mu mbere bakugezaho amakuru aba yizewe kandi akoranye ubuhanga mu buryo bwari bwose kugira ngo mubashe kunogerwa n'amakuru yacu. Tujye kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru avuga ko abantu bagera kuri 4 bafungiye muri gereza nkuru ya Mpimba i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru akavuga ko aba bantu baba bazira ko rero babaga muri groupe ya WhatsApp batambutsagaho ibiganiro birimo kandi ibirebana no kugaruka ku mutwe wa 23 ndetse na makuru arebana n'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndaza kukunyuramo byinshi bitandukanye ku birebana n'aya amakuru. Abasesenguzi batangaza iki ku mutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ese byaba ari ikibazo cy'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se ni intege nke za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubirebana n'ubutegetsi bw'iki gihugu? Ni mu gihe kandi umutwe wa 23 nawo uherutse gutangaza ko Perezida Tshisekedi bisa naho ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi muri iki gihugu byamunaniye. Bisa nkaho rero M23 yaraye imusabye cyangwa se yamusabye kuva ku butegetsi akabushyikiriza abashoboye kuyobora iki gihugu nk'uko M23 yabigarutse. Reka duhere mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru avuga ko abapolisi bagera kuri 2 ndetse n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi bafunzwe bazira kuganira ku ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru avuga ko abantu bagera kuri 4 bo mu muryango umwe bafungiye muri gereza nkuru y'Impimba i Bujumbura nyuma yo kuganira mu itsinda rya WhatsApp ku byerekeye intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko aya makuru abigaruka, bivugwa ko ubu butumwa rero buvugwa bwumviswe n'abayobozi ngo basanga ari ikintu kitoroshye kubera ko rero bumwe bwashimaga ubutwari bw'inyeshyamba za M23, umutwe witwaje intwaro rero uhanganye n'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa bazo barimo n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi cyohereje abasirikare bagera ku 10,000 kugira ngo bashyigikire FARDC n'inyeshyamba bafatanyije mu kurwanya M23. Urubanza rugaragaza ubushyamirane buri hagati y'ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo, kumviriza telefone n'ibibazo bya politike biri mu gihugu cy'u Burundi. Mu bafashwe harimo abapolisi bagera kuri 2 barimo witwa Kevin Shimwe, akaba ari liyetona w'umupolisi uvuka ku musozi wa Budaketswa muri komine ya Mabanda mu ntara ya Makamba y'Amajyepfo, atawe muri yombi ku itariki ya 13 Gashyantare 2025. Undi rero akaba yitwa Albert Ndayisaba. Abo bose n'abapolisi, akaba ari Siriyete nawe wa polisi ukomoka mu gace ka Maramvya muri komine ya Burambi mu ntara ya Rumonge mu majyepfo y'uburengerazuba. Yatawe muri yombi ku itariki ya 23 Gashyantare 2025. Mu bandi bafunzwe harimo uwitwa Manase Nizigimana, umwe mu bagize umuryango rero wa Aswe cyangwa se SWAA ukomoka mu gihugu cy'u Burundi. Uyu nguyu nawe akaba akomoka hitwa Budaketwa, nawe yatawe muri yombi ku itariki ya 2 Werurwe 2025. Jeremy Mandirakiza, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi FFB, yatawe muri yombi ku itariki ya 27 Werurwe 2025 afatiwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Melchior Ndadaye mu murwa mukuru rero ubukungu. Agarutse rero avuye mu butumwa bw'akazi muri Maroc. Itsinda rya WhatsApp rivuga ko ngo ryaba ari iyobowe n'umupolisi witwa Lieutenant General Andrew Ndayambaje, umunyamabanga wari ushinzwe umutekano wa rubanda muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu. Iri tsinda kandi ngo ryateye amakenga inzego z'ubutasi cyane cyane nyuma y'uko bamwe mu barigize bahaye abayobozi icyo kiganiro bagiranaga. Amakuru aturuka mu berekeye cyangwa se amakuru aturuka mu begereye dosiye y'aba bagabo avuga ko abo bantu 4 rero bimuriwe muri gereza nkuru ya Bujumbura izwi ku izina rya Mpimba kuri uyu wa 6 ushize ku itariki ya 5 Mata muri uyu mwaka, nyuma rero y'iburanisha mu cyumba cy'inama njyanama. Mu gihe kandi abagera kuri 3 ba mbere bumviswe rero kuwa 3 ushize barimo Jeremy Mandirakiza baje gushyikirizwa umucamanza kuwa 5 ushize nk'uko aya makuru abigaruka. Ifatwa kandi rya Jeremy Mandirakiza akaba ari umwe mu bantu bakomeye cyane ryatunguye cyane rubanda, nk'uko iyi nkuru dukesha Isos Medias Burundi ivuga ko yaba rero ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'inzego z'ubutabera nta mpamvu n'imwe bashyize rero ahagaragara yatumye uyu mugabo afungwa. Amakuru kandi avuga ko usibye ibisobanuro yatanze mu itsinda rya WhatsApp no kuba atabarizwa mu ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD bishobora kuba byaramugizeho ingaruka. Bivuga ko rero mu by'ukuri ngo yari afite umwanya wifuzwa n'abayoboke bamwe bakomeye bo mu ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD, akaba rero ari ishyaka rya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ifatwa kandi rya Jeremy Manirakiza
umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi, agarutse rero avuye mu butumwa muri Maroc ryatiye kwibaza ibibazo bikomeye. Abayobozi rero ntabwo nta bisobanuro bigeze batanga ku birebana n'ifatwa ry'uyu mugabo nk'uko bikomeza kugenda bigarukaho hariya mu gihugu cy'u Burundi. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo isanzwe ari igihugu gikungahaye ku mutungo kamere, ariko ukaba rero uri mu maboko y'abari ku butegetsi. Hari abantu benshi bibaza byinshi bitandukanye ku birebana n'imibereho y'iki gihugu, nyamara ari kimwe mu bihugu bikize cyane hano ku mugabane wa Afurika. Dr Aregestehe akaba inzobere, umuganga, akaba yaranabaye umusenateri mu gihugu cye cy'Ububiligi, nk'umuntu rero usobanukiwe akarere k'ibiyaga bigari cyane, dore ko yagiye yandika ibitabo ku mateka yako. Numwe mu baherutse kugaragaza ipfundo rero abasesenguzi benshi bagarukaho ni impamvu muzi y'ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kubw'uyu mugabo ikibazo kibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku giti cye rero nk'uko abona ari kimwe mu bibazo bishingiye ku kuba Kinshasa yaraniwe gushyira ibintu ku murongo, aho igihugu kirangwa n'akajagari, kuba kitagira umutekano, iterambere ry'abaturage, kitagendera kandi ku mategeko, ndetse no kugerengera rero cyangwa se no kurengera uburenganzira bw'amoko y'abanyamuke bakomeje kwicwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko aya makuru akomeza kugenda igaruka. Aba barimo rero abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu bwoko bw'abatutsi. Ibibazo nabyo rero ngo byatumye umutwe wa M23 ufata intwaro ngo usubize ibintu ku murongo, dore ko umaze kwigarurira 10% by'ubutaka bwa Kongo, ndetse ukaba warashinze ubuyobozi mu duce ugenzura, nk'uko aya makuru igaruka. Ku birebana nuko rero Kongo yabikomeza gushyira u Rwanda mu majwi umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kubera inyungu Ububiligi ufitemo icyicaro gikuru ubukura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, wagiye ukwirakwiza ibinyoma byinshi by'uko ikibazo cya Kongo giterwa n'igihugu cy'u Rwanda. Ububiligi rero buza imbere mu gushyiraho ibyo birego ku Rwanda, bwirengagizaga rero uruhare bwagize mu mateka y'akarere k'ibiyaga bigari ubwo bwakataga imipaka, butitaye ku mico y'abaturage bari batuye mu bice byahoze ari u Rwanda byometswe kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kongo kandi kubiye mu buso u Rwanda ikaba ikubyiye mu buso rero igihugu cy'u Rwanda inshuro hafi 90, ku buryo rero bitumvikana impamvu Ububiligi bwakwirakwiza igitekerezo cy'uko bibera muri kiriya gihugu ari kimwe n'ibibera muri Ukraine, aho u Rwanda barugereranya rero n'Uburusiya bwateye Ukraine. Ibi rero na Perezida Paul Kagame yabigarutseho, ayagaragaje ko u Rwanda ari igihugu gito ugereranyije na Kongo, ku buryo rero kitabasha kwikorera umutwaro w'ibibazo byayogoje umuturanyi warwo. Ikindi kandi agira ati ibyumvikana ukuntu Kongo rero ituwe na miliyoni 100 z'abaturage, ndetse ikaba ikize ku mutungo kamere, yahora yikoma igihugu cy'u Rwanda. Kubwa Alegestehe kandi ngo igihugu cya Kongo cyananiwe kurinda abaturage bacyo bavuga Kinyarwanda mu bwoko bw'abatutsi bicwa, ndetse ikindi kandi bagahohoterwa buri munsi. Kinshasa irebera inzobere kandi itanga urugero rw'uko rero Ababiligi, Abafaransa n'Abasuwisi ntawe ubahohotera mu Bubiligi kuko bavuga Igifaransa cyangwa bakaba banafite umuco w'Abafaransa. Ibyo Kinshasa rero yakabaye ikorera abanyekongo bafite inkomoko mu gihugu cy'u Rwanda. Muri Kongo kandi hari amoko arenga 200 ndetse n'imitwe yitwaje intwaro irenga 100 mu guhisha rero intege nke zitera uruhuri rw'ibibazo. Kinshasa buri gihe rero izakomeza kureba uyegekaho ibibazo ari we u Rwanda ndetse na M23, mu gihe kandi ubukungu buri mu maboko ya Perezida Tshisekedi n'abandi bantu bake ba hafi rero y'umuryango. Kongo ni igihugu gikungahaye ku mutungo kamere, ariko cyamunzwe na ruswa kuva cyabona ubwigenge. Biratangaje ko rero iki gihugu gikungahaye ku mutungo kamere ariko kikaba kitajya ku murongo, ahubwo ibihugu bikomeye akaba ari byo biwungukira mu muryango wa Tshisekedi uyoboye ibirombe by'amabuye y'agaciro ya za miliyari z'amadolari. Gusa rero we n'Ububiligi nibo rero bahindukira cyangwa se bagatunga urutoki ibihugu by'abaturanyi, ariko byo rero ko ari byo bihungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bitandukanye kandi na Kinshasa, AFC M23 rero iri kwegereza amoko yose y'abanyekongo kugira ngo n'ibindi bibazo bya politike muri Kongo bibone igisubizo. Mu mbonekane z'abasesenguzi, ikibazo cya Kongo ubona ko AFC M23 yamaze gushinga imizi kuri Kivu, aho bizarangira hagati y'uyu mutwe wa 23 ndetse barashyizeho Etat Federal nk'uko rero biri mu itegeko nshinga rya Kongo. Itegeko nshinga ry'iki gihugu riteganya ko buri
cyangwa se buri leta rero igomba kugenga ubukungu bungana na 40%, ariko bikaba byarasigaye mu magambo gusa kuko bitashyizwe mu bikorwa. U Rwanda kandi bitewe n'aho ruherereye rufatwa nka Israel ku mutekano warwo. Israel isanzwe ari igihugu gito ariko gikoresha uburyo bwose ngo gikomere abanzi bacyo bagikikije baza ku bwinshi bashaka kukinjira mu Rwanda rero narwo kubera umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi ukomeje rero kubundikirwa na Kinshasa, ntiruzahwema gucungira hafi abakwirakwiza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Kinshasa nta mbaraga ifite mu kubohoza ibice uyu mutwe wigaruriye. Inzira yonyine ishoboka ni inzira y'ibiganiro. Kuba Kinshasa kandi yifuza guha amabuye Amerika ngo rero aguranwe umutekano ntabwo bizakemura ikibazo kuko iyi inzira ni nayo Tshisekedi yari yayobotse atumira Sadeke, ariko nta gisubizo byatanze. Ubushinwa busanzwe bufitanye amasezerano na Kongo yo gucukura amabuye. Ku bw'aka rero amasoko ngo ugiye kuyaha Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kugunganisha ibihangange bibiri, ikintu cyateza akaga mu ntambara ya Kongo. Ariko Amerika cyangwa se aricyo Amerika rero iri kwigengeseraho ngo Kongo ibe rero itabaca cyangwa se itabacika ikajya mu mujyo w'ibihugu byo mu karere ka Sahel nk'uko aya makuru abitangaza.